Lijep pozdrav, dragi gledatelji, dobrodošli u Studio Plus televizije Našice. Danas predstavljamo najveselije imanje u Našicama, farmicu. Zato su sa mnom ovdje Ivana Varkonji i Teja Priš. Dobro mi došle. Hvala. Evo s nama još netko. Ivana, tko je to? Ovo je Đuli, naša seniorka, udomljena iz skloništa, 2 godine sad već živi kod mene. Kod tebe? U stanu. Dobro. Evo, u biti farmica je ostvarila svoj san, ja bih rekla. Nalazite se na svom zemljištu, imate veliko sklonište za pse i ostale životinje. Kako je do toga došlo? Pa došlo je, evo, mi smo postali kao građanska inicijativa jedno 7 godina. Unazad godinu dana smo registrirali napokon sklonište, kupili smo svoje zemljište, sve smo pribavili od infrastrukture, napravili smo boksove, sve po pravilniku o osnivanju skloništa što trebamo imati i registrirani smo 11.11.2020. Malo smo specifično sklonište zbog vrste životinja koje imamo, tako da ne spašavamo samo pse, što nam je primarno. Mi jesmo sklonište isključivo za pse, ali smo udruga za zaštitu životinja, pa tako imamo i puno drugih vrsta životinja na farmici. Evo, vama čujemo i čitamo stvarno svugdje. U biti, zašto je farmica tako posebna? A pa specifično smo zbog spašavanja životinja koje evo, zbog nekih svojih životnih okolnosti završe na ulici. Pa tako imamo ovaj slučaj Petrinje i potresa koji se dogodio u siječnju i prosincu prošle godine. Mi smo odmah sutradan nakon tog potresa otišli u Petrinju zajedno sa udrugom Pobjede iz Osijeka. Od tamo smo dovezli kravu Šaravu i 3 gice, Lunu, Lajku i Belu. I Šarava je 17.1. onda nas je donela Telebornu i oni kod nas žive do svoje prirodne smrti. Osim toga imamo i 2 magarca, to su Miško i Zorka. Imamo 7 gica, 7 koza, stvarno je šaroliko kod nas. I u biti je uvijek aktivno. Uvijek aktivno, da. Kažem, oni će kod nas biti do svoje prirodne smrti, tako da jedno 20 godina možda ćemo živjeti sa svim tim gicama. Daj Bože da tako bude, jer kod nas stvarno imaju super uvjete, pa ne vidim razlog da bi prije otišli. Evo, ti nas upoznaje zapravo tko sve živi na farmici, osim ovih što je Ivana nabrala. Dobro, Ivana je nabrala domaće životinje, ali naravno kod nas ima i pasa. Stvarno trenutno imamo oko 80 pasa na skrbi i stvarno smo puni. Osim pasa imamo i mačka Marinka. Donedavno je bila i mačka Dragica, ona je udomljena kod isto jedne naše radnice. Tako da šaroliko je stvarno, kao što je Ivana rekla, od domaćih životinja do kućnih ljubimaca, ali najviše pasa imamo. Vi se vodite krilaticom ne kupuju, odnosno udomi. U biti, mislim da je to najsretniji zapravo trenutak to udomljavanje. Ima li onda i suza s neke druge strane? Da, to je onako, kako bi se rekao na engleskom, bittersweet. Znači, to su ujedno i neke suze radosnice, ali malo tuge jer žao ti je. Mislim, vezao si se uz tu životinju i onda onak teško se oprostiti od nje, ali opet znaš da ide u puno bolje uvjete gdje će se ljudi adekvatno briniti o toj životinji, ali naravno brinemo se o provjerama uvjeta da bude sve uredno. Jel? Što se tiče držanja te životinje, tako da znamo da idu u dobar dom i onda ti je lakše, ali i teško jednu ruku, baš teško za objasniti. Jeste zadovoljni zapravo sa brojem pasa koje su udomljeni, odnosno sa interesom ljudi? Pa, Ivana. Pa nekako je puno više pasa koji dolaze u sklonište, tako da mi se radujemo svakom tom udomljenju, međutim uvijek nađemo štence kojih je tipa 4, 5, 7, 10 i onda se onako nekako orijentiramo na njih, jer tako i najprije odu oni, a svi ovi psi stari, oni nam stoju u skloništu, tako da udomimo jednog starijeg, to slavimo, sretni smo zbog toga, međutim dođe nam 4 nova štenca, dođe nam na tjednoj bazi sigurno 5, 6, 7 pasa koje bi mogli i trebali skloniti. Tako da puno je veća, ajmo reći, ponuda od potražnje. Ali zadovoljni smo i udomljavanjem, trebalo bi možda malo više te svijest tu nekako kod nas proširiti, još uvijek nije to kod nas tipa kao u Osijeku, jel, da je onako to udomljavanje rašireno, ali nam puno, recimo najviše pasa imamo u Rijeci i Zagrebu udomljeni. I Njemačka naravno, imamo 2-3 udruge s kojima radimo i koji rade stvarno savršene provjere uvjeta i ugovore i psi se tamo udomljavaju. Vidjela sam biti da tražite prijevoz i za Njemačku, Zagreb. Da, Sloveniju, u Švicarskoj imamo udomljene pse i tako. Evo, osim tog udomljavanja, zapravo vi informirate građane u biti o njihovim, ajmo reći, i dužnostima. Zato ste napravili sad nedavno novi letak informativni. Pa tako, ja se nadam da ćemo mi kroz neka 2-3 mjeseca slati i dalje te letke. Svaki put će biti tema nekako drugačija, možda sljedeća najvjerojatnije kastracija.
Ovaj letak je informativnog karaktera, znači jedna je strana o životu psa na lancu. Nažalost, još nije izglasan zakon za da se potpuno zabrani držanje pasa na lancu. Na taj letak smo stavili link na Prijatelje životinja gdje možete dati svoj glas da se to potpuno zabrani. Ljudi stvarno nisu obavezni imati kućnog ljubimca, ne moraju imati psa i zato stvarno ne razumijem zašto ga nabave, onda ga stave na lanac gdje se on kreće na 1-2 m, vrti se oko svoje kućice, zašto ga imaju. Tako da htjeli smo nekako potaknuti ljude, to zaista nije u redu. Naveli smo i te kazne koje su za držanje čisto onako da se možda osvijeste, jer neki ljudi najviše kad vide te financije onda ih to nekako možda nagovori na nekakav drugi način držanja životinje. I veliki problem što imamo, ne znam koliko će do njih doprijeti, to je romsko naselje, jel? Mi smo u koordinacijskoj radnoj skupini pa se nadam da smo, i to je bila jedna od tema, da ćemo u budućnosti riješiti taj problem koji se već godinama povlači, ali nećemo ništa napraviti ako ne probamo, tako da mislim da ćemo svakako ući u to da se to riješi. A druga strana letka je znači općenito u udomljavanju pasa i skloništa. Pozvali smo ljudi da dođu na farmicu i opisali smo zapravo kakvi su psi kod nas. Znači već su čipirani, cijepljeni, socijalizirani, karakterno znamo koji je pas kakav i ako znamo potrebe tog čovjeka, da li je aktivan, pasivan, kakav mu pas više odgovara, na primjer kao Đula, ona je onako za pasivniji, stariji neki par koji onaj doslovno gdje ju stavite tu stoji, ili neko ko ima djecu pa želi aktivniji, ko je neki sportaš, i to mi najbolje znamo možda šta predložiti ljudima. Letak je ostvaren zapravo u suradnji s gradom Našicama. Tako je, grad Našice je financirao izradu letaka, ja stvarno zahvaljujem im na tome, jer to nam je bila dugogodišnja želja, ali pored svih troškova kojih imamo u skloništu nikako doći red na to, pa smo sa gradonačelnikom razgovarali i on je odobrio financiranje i tiskanje letka. I oni su podijeljeni na koji način? Našički park ih je podijelio zajedno sa računima svojim, 4500 domaćinstava je dobilo letak. Evo, u biti sama si spomenula financije, vjerujem da je to, ajmo reći, jedna teška tema. U biti vi imate dosta troškova što se tiče hrane i u biti na koji način se financirate? Mi težimo toj samoodrživosti, zato smo i sad kupili zemljište, tu nam je dosta pomagao Mate Rimac, evo njega uvijek svi spominju, pa želimo sami saditi, imati svoje sjeno, svoju slamu, svoju zob, tritika, ali sve ostalo čime mi mogli financirati i hraniti domaće životinje, budući one nisu naše primarne, jel? Oni nisu u skloništu, nemamo sklonište za domaće životinje, to je farmsko utočište. Sve ostalo financiramo isključivo iz donacija, imamo ugovor potpisan o zbrinjavanju pasa lutalica sa gradom Našicama i općinom Feričanci. Znači grad Našice financira čipiranje, cijepljenje i kastraciju pasa, a za hranu i veterinarske troškove se mi moramo svaki mjesec pobrinuti. Evo, te, na koji način se to radi? Vidim da imate i aukcije koje provodite. Da, aukcije su nam super stvar. Evo sad nas zanima, aukcijama smo skupili koliko? 5,5 tisuća kuna. I to nam pokrivali neke veterinarske troškove, račune, evo odnedavno je i struja na farmici, pa grijane karantene. I tu se troši dosta novaca. A mnogi ljudi imaju neke stvari koje ili ne koriste ili nisu potrebne i doniraju onda nama i onda mi to stavimo na aukcije i najveći bid je osvoji taj predmet i šalje se tiskom, poštom ili se može osobno preuzeti na farmici, jer ovisi koliko je taj predmet veliki ili lomljiv. I uglavnom to je super stvar, jel? Uh-huh. Isto tako ljudi koji imaju neki predmet, na primjer, a ne žive tu u blizini, mogu ga uslikati, poslati nama, mi ćemo objaviti na aukcijama. Evo, skupi se svota novaca, ljudi se rješavaju nepotrebnih stvari, a koje možda nekome trebaju i onda je to tak jedan lijepi krug, a gdje mi dobivamo financije koje su nam potrebne uvijek, jel? Ili za hranu ili evo za ostale neke stvari koje sam navela. Osim aukcija, u biti na koji još način se financirate? Pa kažem, isključivo su to donacije, mi radimo neke svoje proizvode, ali više onako za sebe i za svoje udomitelje, pa smo tako radili, imamo veliki šljivik, radili smo pekmez i rakijicu. Ali to je onako za nas, tako da aukcije su nam stvarno, što kažete, super izvor prihoda koji kažem, ljudi stvarno daruju što ne koriste, svaka roba ima kupca, mi stavimo neku simboličnu cijenu i ostvarimo super prihod koji je nama odličan za sve nekakve
druge stvari. Nemamo, nažalost, osim toga, evo, osim aukcija i osim donacija, nemamo sad neki drugi izvor prihoda. Kao i svaka udruga, ja vjerujem, u gradu. Mogu ja samo još nešto? To možete popratiti sve na stranici Farmica aukcije na Facebooku. Tako je. Ali općenito informacije imate i na Facebooku, Instagramu, webu. TikToku. To nam vodi jedna mlađa djevojka, tako da super. Kogod se javi volonterski da nam vodi neko od tih stranica, nama će puno pomoći s obzirom na sav drugi posao koji imamo. Evo, financijska sredstva, ali nekako i potporu ste dobili i kroz razne nacionalne kampanje, bi ja rekla. Tu bi ja navela DM, Simple, Zasadi stablo, ne budi panj. Kako je došlo uopće do takvih suradnji? Pa evo, oni su se nama stvarno sami javili. Zasadi stablo, ne budi panj. Zasadili smo 53 voćke iza na našem zemljištu jer imamo stvarno prostora. Sad ćemo na proljeće saditi lipe kako bi napravili prirodni hlad u skloništu. Iz DM-a smo, hvala Bogu, evo već imali 2 puta akcije. Ljudi su komentirali na njihove stranici na Facebooku koje udruzi možda pokloniti taj određenu količinu konzervi za životinje i svaki put smo mi bili u tom izabrani, znači 2 puta koliko je bila ta akcija dobili smo prvi put, ja mislim, čak 10.000 onih konzervi malih i sad je bilo, ja mislim, oko 4.000, što je nama super pomoć. Jel? Simple nam se javio, oni imaju prirodnu kozmetiku, uvjet je bio samo da ne testiraju na životinjama. Isto je bilo ko komentira na njihovoj stranici, podijeli i stavi sliku svog ljubimca, toliko ćemo mi dobiti novaca, još će oni dodati nešto. Tako da su to super stvari koje mi ne radimo puno, više naši pratitelji odrade, šeraju, komentiraju i onda to dođe do nas. Osim toga, zaklada Ivan Bulić nas prati od samog početka dok smo još bili na našoj staroj farmici, oni su isto sami došli do nas. Vidjeli su što radimo, koliko se trudimo i stvarno su s nama od starta. Kako nismo imali struju, kupili su nam veliki agregat, napravili su nam veliku nastrešnicu gdje su nam ovi sad najveći boksovi. Jel? Odradili su masu toga što mi stvarno financijski sami ne bi mogli. Osim toga i te grijane karantene koje smo radili jer svako sklonište mora imati karantene i tu imamo dosta veliki problem. Imamo samo 4 karantena mjesta, ali u pravilniku o osnivanju skloništa nije ni određen broj koliko moraš imati i karantene su nam stalno pune. Dojave stalno imamo, ali mi ako su nam karantene pune ne možemo još jednog psa dovesti jer mi vodimo evidencije o skloništu koje onda naravno inspektori pregledavaju i ako vide da je taj dan bilo 4 psa u karanteni, nemoguće da smo dovezli još jednog. A tu dosta onda građani nemaju razumijevanja i uglavnom drvlje i kamenje, zašto ne skloniti još ovog, pa probamo nekako po privremenim smještajima u svojim kućama i ostalo. Treba poznavati i zakon i znati kako se zapravo radi i eto, ne možemo spasiti sve, nekako smo se s godinama s tim pomirili. I imati razumijevanja. Mi imamo, apsolutno. Ali i drugi. Pozivamo i druge da malo da. Evo, sve to zapravo na farmici treba neko i odraditi. Znači, vi imate zaposlene osobe, ali i volontere. Koliko vas je uopće? Sad nas je trenutno 8 zaposlenih osoba. Hvala Bogu, evo, to se povećava s godinama, nadam se da će nas biti i više, s obzirom na mogućnosti kako budemo mogli sve to razvijati. Super pomoć imamo kad imamo javne radove. Tako smo sad imali 3 osobe na javnim radovima, 2 od njih su ostali kod nas trajno zaposlenih. Dosta su stroge te mjere, pa mislim da ove godine nećemo moći dobiti. Koliko sam čula prošle godine koji je imao dobio ljude na javne radove, da ove godine neće moći, ali to nam je super radna snaga. Osim toga, kod nas dolaze naravno i naši volonteri, to su srednjoškolci koji imaju svoje obaveze, nekad dođe neko stariji. I ono što još imamo, to su znači osobe koje kod nas moraju odraditi nekakav dobrotvorni rad. Mislim, mi prihvaćamo uglavnom sve s obzirom da nam radna snaga dobro dođe na tih 77.000 kvadrata. Treba i pokositi i posaditi, radit ćemo svoje voće i povrće isto zbog te samoodrživosti. Tako da eto i oni dolaze kod nas i šaroliki smo i po pitanju životinja i ljudi. Evo, Teja, ti tamo radiš, u biti kako izgleda tvoj radni dan, pa čak i tjedan? Pa zapravo ako radni dan počinjemo s deljenjem terapija, jel? Nekim psima kojima je to potrebno zbog nekih bolesti, zatim krećemo s hranjenjem i čišćenjem i ispustom. U biti na to nam najviše vremena ode, ali imamo puno pasa i sve pse puštamo van, jel, na istrčavanje i socijalizaciju, jel, trudimo se što više biti s njima. S time da ove manje boksove ispuštamo 2 puta dnevno i radimo u 2 smjene, jel, onda u sljedećoj smjeni se opet to sve ponavlja, osim hranjenja, jel, hrane se jednom dnevno.
ali uvijek pozivam volontere da dođe, pogotovo kod tih ispusta. Trudimo se što više socijalizirati te pse, a mi ne možemo im toliko vremena posvetiti koliko bi zapravo trebali, jer ih stvarno puno ima i onda tu volonteri uvelike pomažu, kad se oni igraju s tim psima i tad se zapravo i ti psi privikavaju na druge ljude, tako da je to super kad nam neko dođe, pogotovo u proljeće, ljeto, kad je malo ljepše vrijeme, onda je to uživancija i za ljude i za pse, njima to budu oduševljeni kad neko dođe. Dosta vremena ode na te dojave, pa sad je Teja krenula i na dojave o psima koji se zateknu negdje u gradu. Sad zadnje smo imali, ne znam ako ste popratili Kiku, to je pas koji je imao udarac auta između Markovca i Lisaca i to je stvarno ružna priča. Mi smo imali 3 godine kod nas Terija, psa koji je bio u kolicima, mi smo vam apsolutno omogućili, svi živio u Kindervetu, mislim da ste ga i vi vidjeli. Kod nas je živio u Kindervetu, bio još uvijek je aktivan jako pas, on je udomljen u Zagreb, živi savršeno, a sad će Kika naslijediti nažalost njega jer ima potpuno slomljenu kraljenicu, išli smo na RTG odmah čim smo je našli. Te ja i slomljene obe noge, sad joj je kost krenula van, tako da ide na operaciju u četvrtak. I taj jedan pas zahtjeva jako puno brige. Znači osim pelena kojemu moramo stavljati i kako ju posebno moramo šetati, moramo sad ojačati te prednje noge. Stvarno je borba, kod nas je eutanazija zadnja opcija i nismo zapravo nikad to ni napravili, nego borimo se. Znači i Kika sebi udomitelja ili će ostati trajno kod nas, nama ne smeta. Vjerujem da će biti lijepo kako god. Evo, Teja, kada u biti volonteri i na koji način mogu doći i sudjelovati u radu farmice? Pa oni mogu doći svakim danom, mi smo tamo baš svakim danom, od 8 do 17 sati, sad po ovom zimskom vremenu, a proljeće, ljeto budemo od 8 do 20 sati na farmici. Nalazimo se, sad koja je adresa, u ulici Šalapanka u Breziku Našičkom, znači skreće se kod nogometnog igrališta i kod zadnje kuće se još produži 100 metara kaldrmom i tamo se mi nalazimo. Eto, tako da pozivamo sve. Pa i u principu stalno je neko tamo. Možete nas malo vikniti ako vas ne čuje, Mariza, čistimo pa ili fišnite ili nešto. U stvari magarac će se početi, on prvi vidi goste. Mi smo zaboravili Rokija navest kao stanara. Imamo i ponija Rokija. Da, imamo ponija, to sam se sjetila kad sam bila. Da. Ali kako brinemo o tim našim psima, evo stvarno brinemo i o domaćim životinjama. Baš ovdje sam vidjela Hopija našeg. To je jarac koji je došao, on je 2 godine živio u metar sa metar i onda su mu ti zglobovi potpuno atrofirali i njemu smo naručili iz Kanade protezu pomoću koje se kreće. Tako da za nas nema da je nemoguće. Napravit ćemo sve za svaku životinju pa dokle ide. Jel? Da. Sve samo veselo društvo sa pokojom suzom, bi ja rekla. Da, doživimo svašta. Sad smo imali Kinga, jednog savršenog psa. Ne mogu puno pričati o njemu, ali uglavnom izgubili smo ga, baš zbog te situacije što ljudi ne razumiju da ne možemo sve pse, pa se dogodi tako da se psi potuku i bude svega, njega smo vratili, mislili smo da se oporavio i sve, međutim, ostali smo bez njega. Događa se stvarno svašta. Žao mi je to čuti, ali evo želim vam puno sreće, puno donacija i puno volontera u ovoj godini i evo neka ostvarite sve planove koje ste se zacrtali. Hvala vam puno, dođite nam. Hoćemo. Evo i vas gledatelje pozivamo da dođete u farmicu, pomognete, ali i naučite nešto novo. Do sljedećeg Studija Plus, lijep pozdrav!